Yes. Mzee wetu wewe kwisha. Hata wijo mukoro waza kutandika. Kandi abamina bacyara. Onkeri zo gender balance nagetegereza na mabashira bingi kukiza abakazi. Weshi pati y'ikindi kidare tegeze ngo abakazi bije. Kuko nabone baza kwisha. Abo bitirisa byanyu mubare kwisha mu namba mpango. Tulotsa ashara twarwa ashara then tutunge cyamshana twarwa cyamshana nzakongera mpora. Yes. Utwatwegirize no nekimembete. Ikimembete cya Fredo cyaragara muri cyo mukitero mu ngaro zamana mnonga. Tokara mukanda kamonyo kaza amatama. Twakire shara madam. Hangata ditwera mwana kwera. Eba mukama kutwadera ndaha. Basa kutwebembera akubwo umwana wito wabasa kutagumigenera Kristo. Kandi mukame ekeji nayo base kujebembera kiherezo businge. Kama na chamshana yituza kutunga ahibi ho base kongera ho neshaje. Ebyana tubishaka tukara mu muzika ya Yesu Kristo. Shara tayorobi. Nyona shobora atemba manyiri imabo cyerereza shara zitu buzo warahanga. Babajya muhumbize tushabe mwago muzira misho turayibuza twatwara teke. Bacega. Babajya muhumbize tushabe mugume mugireki mugume muhumbize tushabe. So twaza kuza dining mokshe yemera bakurebe we bari munonga tubiti sigara tizari cyamshana dining yabe ready icyo yes ejebara nzamutujya tunywa harimo icyo kwe torusana amazina ni Nyarunade batayinga ya Fredo we nanyeta diye muswaga kandi nashimirwa munonga mwe bare kwija nanye ntunjiro mu cishogo kuba cyamana we mbageji aho ndi munywano wo Fred ndi munywano wa family mbwe ito cyamana no kubanza tukabasimo kwija kandi tukababuza kumwasima iryo kunywa tukine kandi n'iryo kujya bikiriyo bingi munonga imbaga tujugana izingireje munongeje kuyaho nkabona kubakozere nabo tingumakana ko kire karonje mwije abantu babarebeho kace rero mwakira abagenyi bitu yes kandi mwamure hare ubundi tingumato aturagaruke tukabonaho chance yo kweyanjura konka mukiri bize okay nabo bakiri bize konka handi nyo ni insima mukama akujya ngo mwija kandi nabagore bitu icyamande migisha kama bongere kandi muhangare no mfumba wo kuba ito twenda turi abana bari bingi aho kwa twantu batizo ndijo tugumana tugembaga nembaga ahandi mwe bari munonga kanyo abatakumanya ninzagwa mwizi kandi ninye kansara wa mwizi we nabakushabaje ninye rosi 5 kansara wa mwizo inde furaga kanja iza gumiza musinga karu mwe bari munonga tutanayiguriya miza yifawo akwa abantu bakanya hari nabandi abantu bijanye n'abanterera amasomo so eje no kisemera umugurusu witu umama katabara we bari munonga wana mazima tumungere zine garu umugurusu witu n'umutoma nogwe abana bona bashomereza diguri zonka kanyo ni kimanye ndi munywano wanje nicyo tucangwa munonga mzee babare kore kiteke iki kushanga n'abana abantu bakora bakarwama ikintu cyane so twatune yo mweshongozi tinkamanya ngo bari narya we yazo mukaramba arika teze yo mweshongozi omwe yo mugara munonga atuyambire bashomesa abana bitu bagire ntunguka ebyo byona bere under one umbrella oche haure n'abakora za decorations n'abakora za tents nebi Listen, wedding song for the nation. This another connection. Never talk for the mansion. Akesha mwaka pio no isomora nanya. Eva basiro mamanyese. No mamani papa sotizwa kwe changane mikoro sambe mazire. Nyohombo sekazo bobo kwe pakandi barotwara ndahire. Wena kwiruka wena kuzana ningo kwiga unyete kubanjire. Let it be. Forever, everything you mighty. Let it be like this. Forever, everything you mighty.
mwenu mtekwa tuhandije papura bebe yes sorry nyabure birijota bitina obigumire wabikari omukono mugotagwa kwandije kuhubeke bendera ejiro kundote kashara kuzima jikumeke bendera idere ko mufantasi yere kuno mu reality tino jimbire tashasha let it be forever aging with you my team let it be like this forever aging with you my team so endira kuyaba soka nikatebeni nye striker utatagura manshuka impalavu niwe doctor Deva mineje edito mineje you a pretty woman abakwenda ngondeje mbenda mubaroze you a pretty woman kayoyo kinyenda kuzomana wabandi obonire ori tumachi dechilia so romantic my future mama tisadije give me the right song everything really clear nimamne nikunda nomura mtatiringaro I am sure you love the songs so Mr. DJ teracho bonji well it's another thing to make you feel irate you got on way to brand new style can't better thing what I hear oh my beautiful abandahi impuro mutima kwambuza iwa mataka nyina merana umugabe kazi atari muzana ndio wanyuka runjini mbona kazi wesho ziningo nitekwa kutemba ahare karubare nitekwa kujenga ninyenda kuronda teka tuli bidadi san every belief has to die uliwe mushana gwanje ugushemeza mpaka karenga bazana reka kwete muchara barukundo ngabiri zina yakaka orahiye oh my beautiful ya impuro mutima kwambuza orahiye oh my beautiful ya impuro mutima kwambuza okusiga hiwe tichkubasika rukundo yikwindire neishuza timpa I will follow you I will find you wabuwa wisiwe mturani wakuruga mucho kubanza orahi inuga mucho kubanda girlfriend bangotanye huzya mpende chirembo ngakaruta maguza utanyeshereka bambi utanyeshara I go fight for you my girl oh my beautiful oh ya impuro mutima kwambuza orahiye where are you abatayi impuro mutima kwambuza hey back confess to my energy wakubura howe na ndwara araje aburunji I should never say my everything aburunji impura yo my only thing urugayo isha urugayo Mr. DJ pull it down. Pull up, Mr. DJ. Mwebale munongana banyita Megaton. Kandi nyundo mweshongozo wa manager Fredo. Ibyo shongo bina atera byona nimbikora mwine. Kandi nateka musente so nimhishtinsa chamani. Thank you Fredo. Mumutoro mungaro Mr. Fredo. Thank you. Fredo kwa sana bishongozi benye mnonga. Fredo turi partnership utenchi. Bese kushora no kubitera radio tinyi. Imani nyo kubitera. So reta kama ngabego something yana na rapping abanyo na nyendumu. Fredo akwasara beshongozi binje munonga. Nanye bure wana ni nyapkaminga na nyakankwataho. Ukana baganga ngo cyeshongore cyanje kikarima. Niza na yeshongore cyina cyo cyanzo maraka icyatuwasho tuwanyuko numukimanya. Bakachura wacyo cyaza TikTok eziyo ndakatangara. Ije kabere hit. Ko kana yiza yagaruka yandega. Warekere kace then nebindi Fredo webare binonga ku manage ngabeshongozi aba Western Uganda kandi ni binji akora biro mu ngaro Rage akakora mu ngaro n'ikimanya Prince Exit akakora mu ngaro mwabura achi wakunda kukizabona no wakunda so Fredo webare binonga akora ibintu bironyike omahandi cyo nikai
Twaitanga kurubara manga tuvubengeje twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja twaitanga kurubara mama twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja soka nebaze katonda wange oyo fast kisako mama wange azaala ekyo kituufu mikwane kimbereddewo mwenanno batudije pulo misa dije leka twesongole tusemere olunaku n'olwokusemerwa tikwe dije tere kyesongolo dije tere kyesongolo tikwe n'omuntu anyiigire twena katusembererwe tikwe dije tugende twaitanga kurubala manga tuvubengewe twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja twaitanga kurubala mama twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja soka nebaze katonda wange oyo fast kisako mama wange azaala ekyo kituufu mikwane kimbereddewo mwenanno mbatumidde nange mbaddeyo nduddeyo nga ndi mukyamu ebitaala bitagala tuuse bennamunsembere kyensudde mbate ntimaja tugambye bakimanyi twaitanga kurubala manga tuvubengeje twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja twaitanga kurubala mama twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja twaitanga kurubala manga tuvubengeje twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja twaitanga kurubala mama twaitanga kubalibali emitala w'ennyanja mwana wange gamba gwe akulirisa mikwano gyakuvaamu enganda zakuvaamu nga basista bakuvaamu nga tuluddeyo tubaddeyo nga jamu etukute musitafa yakola omudala bangi ne banyi musitafa nakola obutembeyi bwe ne bazalawo lwakoze kiduuka nabo basulano bafa twayitanga kurubala abavubenkeje twayitanga kubalibali emitala w'ennyanja twayitanga kurubala twayitanga kubalibali emitala w'ennyanja twayitanga kurubala nga tuvubenkeje twayitanga kubalibali emitala w'ennyanja twayitanga kurubala mama twayitanga kubalibali emitala w'ennyanja ensimokse ekyo nekimala banyita MC Mokshe Megatoni milioni 5 bamushashura yashora Mokshe milioni 5 yashora ati zaba 10 nyowe ni korogwa MC wa milioni 8 zaba zingahi mushawe kabagambe no mureta umwesire mutayi wawe ujogeze ujogeze kola bekwe Odeje Bethi yemera wakurebe ahubwo nashama makuru Radio West colleague wanje by the way Betha Katikunda mara wakarukiko teba movement omukanera register nambo ni nyachaka ino organizing a present kwije deba hano muri mbano twe so mwana mbasamuze mu supporting mukabanja ngo hata harimo abandi bintu muka red bajwari inkofira ibyo nabyanyo tujyaneta nyoni je kushemeza abantu bashemerwa nyimba izo abakwenda kunywa abakweta abanywi mumise mukono turebe Baby mama gekana yakuhaburuchumwe yabomba yataro Baby mama gekana yakuhaburuchumwe yabona izuza Orambo indaga nufawuhando Aika komano nizakuwanira nakaipondo Tiganizano okiro mtima wanje Tiganizano niwe namagara ganje Tiganizano okiro mtima wanje Tiganizano niwe namagara ganje Tumeshungo niwe ndazanindeba Niwe ndazanindeba tumizano Baby kakola wena Sana kutare kuitu Bakureba barutabo witu Kore cheneri unte niriongo witu Nikaro karutoko witu Niyena kwate nkomerere wate Bari abandi bomarere Ninyani uwezo mwenjenje wate Bari abandi nikwenjezo mawe Niwani hambo Nindaga nisawe ni hambo Kaika kumano nizakuwanira Nakaipondo Tiganizano okiro mtima wanje Tiganizano niwe namagara ganje Tiganizano okiro mtima wanje Tiganizano niwe namagara ganje Sana kutwara uko witu Bakureba barutabo witu
witu kweche nebirunje bigago witu nikaro karujoko nigena kwatenko mwere wanje bari abandi bamarere uyendi wase bomwetenje wanje bari abandi wasaroka wanje batumwe amazina nabanyata matenre usasiro kuchererwa mukake ndatetera kandi mati okane bokanye kumpa otunayo seka maheka afundize kukushona yambuza uzawena orange wendo dibeti amishateka dibeti orange wendo dibeti Bisha kunaisha kumairete Apasira fiti ya mfura mzete Umana niya na wurichi mwini fete Biya soda lika sinema shopping Biya soda lika sinema shopping Umana wabire kakali fire Na wakolega baruti wazakala Nezongo za fudu ajikakala Nakuru ya tungu wendaira Kamiro mzi, kamiro muru Konkamanu wa umbie Ayayinuira chifu komanda Wanje, azirire ya patura egerege Azirire ya patura egerege Wenandiaho, dirigirigi Mwana wabishoku na isa kumayete Apasire mati ya kurumuzete Omana niye nwarulichi manifete Pia soda lika cinema shopping Pia soda lika cinema shopping Webyaten.com Toda kwakira ab'ekibina kyanyihanga rwampara mwinji me speech yanyu karema mwinente ya black and white ninga cross mukigabira yes n'abakama DJ terakesho ngo abakira n'ekibina n'abategeka rwampara ihanga bisebwe n'abategeka mbera abasaidire tubagalire yezo n'asemerwa abanesemezoka ekibina n'abategeka mbera n'organye hanga Bishema mukama wita simwe kandi aramurisha gusimba ruhanga wabasa kukiriza izobere kandi umuzina ry'ekigombe eki twenda kutwara cyo gusimba Fred n'umucyara wawe abo kubasa kutweta kandi tukije mu makaga utakutayaye tumembazi bingi mama turi 15 kuko abandi bona binosa tibije kukaba kwine twenda kusima abo kubasa kwehangana nobora rero wasasire konka bari kutweta uri kusima mukama erizo bakutera umungabo Fredogu nimembo w'ekibineki tutambwire nawe kumara imyaka nkengahi yes konka twenda kumusima ahabo kuba nuweze kitekateko cyo kutandika ekibineki kandi mu Rwampara district cyo kibineki ebindi so twenda kusima mishoga abantu abo nenda kusima members
abo kubasa kusigaho imirimo yanyu mwena mukija mukahereza Fred ekitinisa abo kwana imamwe n'ibindi byo gukora konka mwe bari munonga inja Fred wakimanya ngo abantu nibakunda no mubwo bano shasha tuna tukantushasha ngakutere mukama yakutugaruza twagira ngo mukama asime inja kuhereza byo mwaka zindaro na yanjura ndi karaheze tukwasa mushenga gwitu rero ndakuceruka kabagume barategereza bije tera ke shoboro karungi kabaganda turahamwe family ya Fred na nazo mukaranga amazina ndari ya Sampire kandi nanjye ndimo w'ikibina nikora na Shuksako branch manager wa Mbara mwe bari munonga Fred eka yawe amazina nabanyita wikirifu ndhora wa rukorwa rwa Mpara ekibinde iki ninye mu bicu wacu umukarima kandi treasurer kandi nkora n'abankore farmers and traders sako nkayita auditor. Amazina ni Anderson Birwanera ndi member mkibindi kiri nkora nka loan officer umbichi wa sente kandi ndi umushobozi inshura by'amashanyarazi sora na kibyona ngaruka munakora muri muki ndi umushobozi acyaro no bank mushaho tampiga ejo cyayireka nkabagambe no mu ruwaroni so nubanyeta byaza bimbire ninye secretary w'ikibina kandi nkora na Chamunga People's Sako kumanywa chapsi kasini ya loans office yabare kabagamba abantu barona banyu ala abantu abigwira account batakaza saving zone mu bank stezo bantu mumureke mu saving amazina ndi kumwesiga Ambro nani nkoranko wa welfare so nishemerwa abantu bona barombanywe kandi bashemerirwe ninkora na Sako calculate supervisor nikumanya konka kabagambe tinkuronda so kabagambe twashemera ubutayese abakundonda nebingi zozaba bizinyindi Drogma Edmanda nebo kibina kandi nikora na Shema Financial Services neshangwa kabohe nka general manager icyo jemesa mfredo hamwe na account nibanyita Muyambi David izana umukazi wanjye Donna yambari yaho vice person kandi tugiye bakoze bamagenyi wenda tensi wenda ntebe wenda decoration manyo butimba abo nawo wayishira Kama nawakunda wanyita twasibe the precious member wa joint cooperative savings kandi ndio mushamba mukorera Mbarara Regional Referral Hospital. kama wita semwe kama nabakunda nabanyeta Loisi Ichireza memba w'ikibine mwe bari mu mwebare njamwa barabona kandi ekibine ki MC watakuchema mu kabagambe bajeta mu joint cooperative savings group so njaba barabashije abona kandi omucyara Fred no wari abajunwe itwe sande yakishatu burkwezi ntustama buri muntu hakurira ntakutaha tutandika shamukaga tujya cyamshana tujya cyacuro ukwenda byama ukwenda ta mwene karara resande yakishatu utari umuzo utare so eje sande tukayihamu stress tumura tuganira tushemeruka nabo ejo utebuzo tumushe wanje kayabura mukatakina mango kutarama berera so nahikana speed nembo tachikukoza so ito kandi bokuba tukayihamu stress ejo so twakoretere elyo cash argumente no kujukura bayejungo ba
nubundi akikiri yari so Fred umucaje byakira batwate rushanike treasure atora mukose nagaje ninga sena DJ gumumanye mu rugo kwa leta kandi izo nubuze zirinke ugeze nizo twine so gumotera bizgurugirira kandi so Edison wherever you are oije then twatira raw benti banyamuna ko ine yakoza abisha ngo mabine naturara twinamekesho ngo cyatubunga nawe ngo mshari yo nayijo muso really very busy bari mu hasozi bari mu za live band batere ibintu bana bari very busy ngweno nyabo okwandika sente zemera bakurebe bitenda abantu abarete kwenda kutwera family eje abone sister witu tayine shonga nito kwa kejizu ari na black label so yandike bushikine kasa twine kamera hari yaneza kwa rero kwa handika black label ninga red label iwe mera echikono kwenda kuma usende zituwazi so umukuru Edison ari family friend wabo tizire Robin T uje ishongwe twe Robin T obena yitegura na madamu obera kwa smart black and white really twabashemerwa mubera kutukorera mukoro gwitu kabonera munonga director wa KR Karongo Karanzi ine bus zamani bueno wajistamamu nono horo akashoso no katemban kagenda so Karongo yagenda Karan sorry KR coaches umujyango yango twikiriza mukwato mungaro aho kwa ine sente nyinyi kamushabira nyonji yo mizindaro ndiyani nkora busha kuko we akatunga sente so sebo digitera kesho gurwa bije reka kwato muri yanga sente zo ine na nyakwata ko mugaro ya sebo otakwate ko biriyo tiko basa neza ora mazama pula dije pula dije pula hona mazama no kwato monto ine video no mushaho no rujira yaho wale tatakwata mbya cheje bukobe nibyo bukora rigenda Dr. Bicha byakine saje kwanga mukora DJ oh my god hano kongera ine sente DJ tere mizika mu mukuru mu kamatama aho rero konyaka kubiga sente yo kiguzayo hata nahinduza abona stamina wale na abana stamina wewe inebizo yes investor man mutero mugaro nyinyi mnoga wampona nubwo nanyiriwe buri ari akabanja kake kugwana niza kurega kurambura ubudemo n'ubushumo ejuru umushana n'umwirima byonna biyomwo ukaba rukundo yaruhamba w'imbabazi hati reba hundi usibeta ayimukama hano unahikane bawazi zawe uzimumerere okurupa mukutanika kungwenu hati reba hundi ibibasa koro bakutama bakoko kubira bamukubire kurya muriro w'inyini yamawe kuri kubyishukanye gazamo ikireza mutikari mani ganje na gace rukundo yawe n'imbabazi zawe nibyo bikwagirire kuko mbisahaniya ego yonaniwe Yesu naundi niwe wahaganiro yonaniwe Yesu naundi niwe nikumatabiriza urarikwa nakunabya mwicyungo kanta wengero wacumbura amagare ganja kirire cyari no mukisiga nubuna kandanga mwamayo wamugwashiteza narabaho ninyisha ko munagiriho kagira bizo mu rukiringanwa yego kurukubyejo kagitereza mwana unahita nagarukundi yapikiza bonde imbabazi no kusasira kwawe nibyo bikwagirire rukundo yawe yokuba yapikiza bonde imbabazi no kusasira kwawe nibyo bikwagirire akora kamwe webare Yesu mubeire nitwe
muzaire okwagira rukundo tarushorora akatebekane somusha kwa bushome ikabazi zindi hariho mizane yakubaza kuzipima abamwe tukazarwa twakurira harutezo n'abandi bakisha musike bizarwa onkaruhanga yadukunda mbanu akireba akatihayo kurira hasa mu mucucu ukahatatushitabise n'abayitinya hariho besi yabire twazamutinzi bakatweka n'amazina gatari kaito ruhanga w'imbabazi yakozere bikuru yakine nyuma yabo ngwenune okeiwe okobora mukono wa nyamba erizoba nineto kusima kwanje hori umukama webare Katabarwari ya rutanyita Robin wanu esongora
we barera ubetiye cyo wakwera no bugenyi bwa Fredo so no basa kugenda bo kubatini bagambe Owen ukuntu kabagambe Brandon Kemba bashiria dela twabashemera ubuzima inyebaza muzeyi wanje ugu azire na hati kurebeka hinishika ni mwebaza ubuzima kandi nyebaza n'umukazi we kuba nawe bakakwatanisa we nimba sima munoga ni nyebaza muzeyi wanje ugu na mukade abazire muzeyi kandi muzeyi akazara kubatara muzire bakamufaho naye kurindaro we ni mwebaza ubuzima njana n'ibyo bice kambi ndeze okushemerwa bakagame bakakuta uko muntu nayemerera yeto mwana izina akahangira umutwe niko karwata hati uko mwana yakutera katehingo icuro abana ine plan abana mu manza ku majuma abantu bajuma kuba abana bawe atorafa ko barakora iki umwana bugambere twumki mwana orafa nka RDC nyinshi na RDC wancenga so amazina kaga nuko mushobora kumweta abana kandi mwana bagambere bagambe kuba habura mbahabure mu kubagambira ki ikigambo ekikubasya ahashongeshe bueno Flores arike umba sisters bitu Flores ariro najire ki agamba bamutera kishongoro Ambaze no kusima mukama tensi ya nonji nijira ba antu bamana murege tinyenyenga abandi tubaroho konka roho dore tewe yayibwa dore antu umwana katubanze no kusima mukama abo kutensi ya nunji katubanze no kweyanja nyamazina ganje nibanyeta binomigisha Florence amazina nibanyeta kichoncho just amazina ninatukuta doro so bitoka hatu abana kutulia twabakira umukomo ya bukuru witu Fred tukusima abo kukunda kandi sima n'abantu abo kukunda Fred mbwenu we tukumanya nawo mukama njaka mutwanko mukirabo akamutwankekirabo muzeyi tukwebaza we wale kutuzana Fred nkamukuru witu kandi muzeyi niyo tukusima na mukada abo kutora mukatwisya na haituri niyo muzeyi aho tari kutaro we wale kutushomesa Fred nkamukuru witu twina binje byo kugamba niko kandi tukusima we bare akwani mangwa aitukwa no buzubu kaba antu babana nayi nekiziwe no bunya kwa nekizibu ndikwenda kuzo wa muzeyi amazo magaruko Fred we na kugira ninja mukama kamuto no yabu wa Fred muzeyi Fred yari sinshongo wa muzeyi we no mangwa kintu cyaterera wenu Fred we password ya family mwene we bare itoka antu babana ninjira eshayo na numukwijana mwakire mbuzi na nebyo bice katubendeze ukarikaje nabo tubendeze kurara paka kasheshi yebale kare yebale anti webale nza kweta abantu ko speeches n'iki nijuka hate nkaha umuntu yanaruka side za bujaga yanaza kwa speech no yagira ati wachura yanaruka za nyakizi ninge binde bicweka no hore yagira ati muza kubireba yanaruka mu kijungu ninga gakobo kunahandi yazagambira muzena hore yagira ati haru kandi yari member wa sako yazagamba echo bice habe nzo kwa bikirebera wacenga so turi mu speeches ni nshasha mnoga n'abandi abiri bajure kito konkate ebigere bya bosya ebigere ayiketo bazi ya mukare bamba hasi no pima temperature yes umuntu nargo azowa mranwa atiza yenkito konkacha heze bigere na hore kito zamukabya kare hate
bigere biri basanze byose byara buza mutayi wawe temperature wacangota wakireba. So really hataza kuza ugaruka aha program yitu ngo kucemerire atishaba abantu bitukare Sharso mugati kurungi DJ tegura music nungi bije Sharso mugati umujo wita ije ishe umwana umudina ije then Fredo obeno yitegura meanwhile DJ totera kesho nguruka bunja abantu bene bareba na misho bene bareba na misho muganire ko kabiyana biceri yaho nyanda kwakira bantu mu muname ukace nyanda kwakira manager wa TV West Ronald Santana no muntu abantu baje mutero bwara bwinji Ronald Santana bari kwija Westerns ubwo niyo manager wa TV West mwana mureba za movies mureba music mureba programs zishikire mukasimuka ayo nezindi za beshongozi Santana ryaho garuko yemera bakureba kuziki cyo mwana wa TV West nekora ki muye mugo so reka twakire ki umugore witu twakire ishe na nyina Alvinare okushara somugatare uretse reka ngweri shori shumba odingenye nyama masana wa samugati nukunda muri temero mudinizo niwe rubajwe ndabona abantu niwe warwe niwe manyanya byanjye weto atine ko tero mugati leta uchinge reka hora abantu bawe abazire bitu mwana mahubireho Gari shatu 3 2 and 1 congratulations congratulations mabare wonderful atogu nazanga muratabazire kandi bishobera umuntu amwemereye mudindi najya kwata umwana we amureta gaburura abazire nende ko najya kucura iwe najya nogena n'umwana wawe then n'umugaburura abazire wo mwana okay Ejelo Aza mareke kumana mbatiza abana bari bakuru umwana akaza kubatizwa uwe dini yambuza ati ishe wa Yesu nohorera mugaruka bata nabara ko munya ishe washo ko no yakira umutu ishe wa Yesu noha DJ wari mwago bizama misho babagaburire yes in the name of the Father Son and Holy Ghost ati mugenda kugaburira ba isekuru na nyine nkuru Mami, Daddy, ababatari beta ba muzeyi baba kwiseri wenda kwegereza zo mintu yo gaho muguruse na muzeyi mugumise n'inyuma kuri inyuma safi gaho abantu bana bazire bitu baba bomwana ogwe ngabinje bisibona ingoma byora bikunga ngabinje bikambuye notatiya yadabari bamama yadibanji chiringa mura baka ninyenda kantu ninyenda chiba hagata ningemeza abasaideji mupamani nabo muntu mupamani
Meja Santana obera abantu ri abantu barakunda TV yawe especially gicano egera mu biye mizano n'ibindi yeah hapo azumshikareshi tubanze nese cyane investors za center baba mbasa kwisa twinjamo n'abakongo twende wakora ubujye mamani. Thank you. Abakongo mwabale kwiza abasumukusa ko mwabale kwiza abasamba ide tukamsente zona yeah owamre biracha muto kana zanasi. Thank you. Mwabale kana abantu bona nabahayo bekundire Zindaro engineer time yanyu unaona na ujeshi ya Bashaiz eje mwebare munonga batumwe twabasemerwa no manyita mu za arani no wa Fred munonga kandi business twatura hamwe abandi nachererwa rega nchereza munonga so Fred koro nasibo nabanya wabakira munonga muri Nyakizi ayende kutuza abanyakizi Ben Fred na n'umwana n'umukazi neza kwahereza imbuzi tero mungaro hati arumshana myanwi Lije pulo mejana ndeka abazire beitu Fred no muchara omwerere witu ohambu mudini kantu ari umugishogu kwakira abagenyi bitu okurwa mu nshonda za Uganda yona mwe bari kwisha amazina ganje ne banyeta Major Johnson Kahebwa muganga manyine na Fred myaka itanasi ya 30 no kurenga Fred ye bari kutweta kwija kureba uko ateka umwana umudini jodi tukusimbera kandi garagazima muzeyi katabarwa ye bari korra jabana
manyo mwana torireje takurugurunda n'abantu nkaba Fred byanje niyo nomanya nani ingamba nti Fred no mucyara no mwana nabahereze nyana ya borani kwije mujakire mwongere muntezanye kandi omukadi na muzeyi nimwe nabahereza umwagazi kuri mbuzi rukunde gumeho kunganda karitira harubuka mureke protecting the gains Dingo basa kura kuchigamba and secure the future. Securing the future, protecting against. Nchakare tuvugavuga ne President Museveni nakasinja kutwine no Museveni wataka gainingire naona ija gaininga. Yebare. Roma tabarajombe chira chiro chumwe. Mwe bari munonga. Meja mitenga runyenye munonga. Kwikara mwe bari munonga. Amazina nikaranze cyati. Fred ingusima bari kwizanya kizo bakunda abantu n'abantu bakakunda umwami katabarwa twakwakira umucyaro cyito no mahite tukabera cyo batakabahana kandi ingusima bari ni ukunda abantu bako nyunda kamanyere Fred so Fred kiyagiye kwiza ngasomeseza n'umwishomero ryabo abana bari muza abahereza za university abo barya hero madamu ne akora musya mwe bari kusomesa abana banje ati nyina abana babiri bari Canada abarizwe mu shomero ryabo so nyora ninjira Fred tingiza kuhiriza kuko ati nyine nti nyuni bo basi nanagira uko mu kitabo kunganiza kongera imitware 5 ngira mu Rwanda bari munongo tutuwa basi zanjye bazitake arakochezi so nisikoramba na Kampala nani mwaba aba banke je akore farmers ba customer bitu mwe bari kwisha na suku konga suku tingije manya munonga ni maya kore farmers konga nayo niza kujimanya yamuyita ntubero business zanyu mwe bari munonga na nabataka bitu banyakizi ndakarijire aha igura kanyete neiba umwamisiraje niko twayizurunzire ko kutambuka ito nizo twarizurugwa actually abo batsangira siraje no mucyara mwe bari kwija kazani yoyizegira cyo wagamba na no mucyaro umwanzuri mwe bari munongo tokoreba mu nabakire Fred tunengere ngere gitukwakira umecweka kandi ukaba umuntu umurungi tusemeza munongo ukagamaze nyuma si madam rugo tuganga turababiri muzeyi usimo kureka muzeyi na madamu masima pore na Fred no mwana mulungi Fred nakunda abantu Fred twine kituku mugamba cyonka Fred indira bituru no bimanya niteka twerundana na madamu ngomana twiza ku mahembuzi yeba dejetereje shongo cha Amina abazira bitu abajeni mwe nabijaha Fred no mucyara no mwerere witu bunyo nashemerwa kugira ngo naba part of this party kana abo mugenyi umbagenya byashanga we namazima garingu Fred akankunda yimbandi yo kwenda Fred yaterese matiponi nkayishiko buzire buganda kandi atubanzo ija mshika haha ruhona ganira je byampabura ndakira kumpabura nanye tero kuhabuzo bwiro bwinji ico timu zakishereka ajya tumuganda atokubijana ninkwedere kineki kiganira tucajanaho turekurana sana makangu yakaya nyisiro mpako mnashitaka namara kubire buringwa yandambuza nanyanje nahabanyalizire konka izina rya Mariya yayanga mbanyeta Kazinda Godfrey ndio muhoro wa kuyanja
so Fred ikundo nishabe kumeho kandi yongera kubeya amani kandi nshaba mukamateri agezeho umbintu byone byo kwetaga family ayoche ngiyabishiriza buzima kana nyine impamya ndihikweta n'abandi abinamanyira aha nishaba bundi twavuga n'ahantu hona tubabanwana we bari munonga Fred cyararenje umuntu kija kushita babiri tukiganira cyo bari banonga Yesu mutero mungaro cha no umukoreba waragayiguru navuga moto kapitani muri Kahundo ezani modo garahiguru so ningira naza korana kamoto ko yara herizo ko mwana cyo yamugambirira munyensi oteje yanga iza kweto kuzana samu wanyakizore aha no wakumatira sho mukama wita simwe umwana Fred n'umucyara wawe mzee katabarwa Fred mazima no chuma untukunda mnunga twinero mu kibina cyito cya ngabo ngo tibiza babine kibindi kinini konka ntukunda munonga kandi no kimanya mwenu naza kwetebekana sa umucyara wawe n'umwana ogwe iza kubahereza mbuzi metero munonga madam Jessica Msije y'umunyarwunjiri kandi wanje yangana nakushemererwa agambira batayi banje wabo yaje umbashiki kandi wanje meja nakwakira Fred na Aneti nashemererwa okwijo makaganyu mwebare kunkunda nijana bishi banje baby Daniel and baby Princess nije hano ya bija wachende cherize zeyu witu namba bakunda mnonga mwe barekora Fred nakunda abantu Fred nakunda tinkumecha kukunda Fred aterire akanteresa muhabire myezi nkeshatu nashaba kwija mukoro konka hata kuba wiki atanyukizo mukoro no ngasheshe ishatu yateresa mu Fred nanda kumanya naruga kunjira nisha nangwa nataka simuire shankisha tunechweka na mjanta na ikarwashamiri so Fred na Aneti nisha mwe bari kusara umwana ku Alvin abantu bo bichubanje la sponzi so Aneti na Fred nyowe kumkazi nyowe Mr. Wanjeti abasako babonye sijedani abwemeroma konka nyowe nk'umuntu nyowe Alvin namuyereze mbuzi kandi nza kubashara mu kija kugenda witukunjiri bebyo kama witasimbye mwebare araho wampire koko at banyagizi ngaraka yonja kusima abantu besonda mwena esondina mwendo seondina ana bwale kunywana kutya banywana bawe nkabo amamanzi niwe ninyusuka nuko Fredi webare kuzara umwana mukamuteka umukama warahanga wena akakura ka bwana umwana wabatizwa nyona family yanjye cyo kutwemerera aha twamuhereze ndi kandi Fredi ukarwara mununga wabuze kwakira entejo y'umwana nyunza kuhereza imbuzi yo kumbiza kuringoka kira kandi nindagira munyanyuko ayemerere chichonjo nabaru na wayemerere tarho okay omushogu muharangi nyenda munyanyuko yabaziye kwakira ente na nembusiye
niwo batikira cya mushana ukurya kurya bakuru nebyo tinkwenda gamba byinji munonga kureka ikinkwenda kongeraho ogunikeshweko ogo guceshweko azo mukuru kuya herse kwena ngo ubutagasibwe bwinji nayongera hogu kunaje ngo ubutagasi temperature yongera kuba yiguru nayongera yogu abantu abanyimbahereza ebitinisa kukanimbagira umwe no kukumuryaha rukunde gumeho mujye kundana uburyarya mukunda n'ubushyikiri kaba yanzu amazina twabashemererwa mwe bari kwija umbaga ya Fred yenda gusima Fred we bareba n'umucara wawe turetera umugoro ngogu aho kwa twasima kandi twashemererwa mwe bari kutweta ariho nadakwije konkitwe twisha mukisimire ejo yenda gusima yaje yanzu ariko nganyo kandi nkayi yanzu rako ntekwa gusima abantu wena yenda gusima abantu mwebare mudo abo kwaro kwa bintu bagize kandi kumcha kabagambire kintu kimwe abajyantu bantu mwe munkwatireho Fredo abo kuba ninde bamuri abashije bakuru ninamaka omukambe na Fred we nimba sima ndine mugarukiro mwe bari munonga wana Fredo nebyo bice kandi amazina bayeta Juliet Ketu Musime umukobwa wanjye kabagambira yago bagambire ikora n'ishobora ya Gatabaro Memorial Primary School kandi tingaruka handa abashabire benshi abo kuba umwaguguru kwija standitsira Fred nyenda kusima umucara wawe abo kunywana abantu barundi mundonga kandi besete ishobora ryo nanimbasha bamumurahatire uzumazi manarga hatagambira ishobora ryo nimbasa no kurwana kabagambe ebare umurimo wakorera izoba wene bagage yabone rutwaza Fred twakhe entenembuzi konka nyowe nagwijanire bahasi kanyoko kandi ngamwana wawe sura shangemo kibachijire rukundo na nembabaza Messi atahinze bize pahasa school fees ino kwa kuchanga cyangwa mu school fees ningerangu ogona we kai yanzure amazina y'ibintu kusine bakabare nishika wene wo wachiko ahandi Fred n'umucara we bari munonga we bari kuzara bangayongera no kubahereza n'abandi ahandi Fred umubihango no kwebaza ruhanga akwihire amarukenye wagarukayo urawutani ikinyona ndakushaba no kuzomwira kuzo okaramya ruhanga ebyesete byorare nebirogo konka ruhanga notaraho esete turasikunda n'inungi ziratubisaho ubuke kihango no kushaba ruhanga weyewe mbeze kigambo ruhanga makagawe boro azorebe ruhanga yatatamwe icyasigara no kukunda tutararyarya kuko babaye kubaracha bo bari kubisa ninjira umuhurabitwe mureke kushitama umuhurabitwe naremera wanaza gamba yanata ho tumusi
Fredo akazira nakawe speech yawizo bari kama simwe nyewe amashemerwa ni mingi munonga aho kureba ngo izobe ryahika kandi nareba banywani banje irizo banabakora akakoryo kamwe yo nayahise umukasheshe shaheje emu nagisinga off nabanyenda kumanya abantu naba abinagambire abatakamanyagana wanje nibaza kwisha mwantagaza munonga mwetero rumunga haraho umuntu unazasimuka habura kumenya ngo abantu bambakunda bazima mwetero rumungaro ukunda umurundi nye ukusima kwinji munonga abo mucaruku kana mufunere ya nikuramisho konka inona abanyenda kwita mucaro ndijo hariya na wayijaha madamu Isha abakazi abo kureba abakazi ninke duka ati nakoshobora kweli abakazi aba ninke duka nokore duka konka bakastoma nota kumanga nokoraki nokofuna umuntu naje muduka kure kintu apana umuntu naje muduka kure kintu undisho nabayishire kuramuza kumanya ico kuzana nicyazingahi undisha yishire kumanya no yishire kuramuza just kureba nukorota undisho wa muheru umwinazi munonga nabana ndibanje ubwo no kutera hanze so abakazaba ninke duka kandi turi kwa kwataje because ni business age ni business tine kwa kwataje munonga n'umuntu tine mukazi wa kabiri wakashatu yainda kureki uko kumuriya mazima garango yonjero abo kwa yes ekipo nakwashobora neki muzeyi ukuzira ni kureba uyu n'abakazi bawo bashatu hariho no muhora yo mbere nawe uyu ne challenge y'abantu abamumaka mingi ewe kibina mwatu uyu ne challenge amaka mingi munonga nigaremwa abakazi omwe babiri bashatu muka muzeyi nkakurata icyuri abakazi banje bona mbine shonga uyu mwe inekeye mukitero mungaro tari umukazi wo kweto ngwitwa asaide yanje buri umwe ariyo kweye tumwasiga abantu abo abwecu ikindi nyenda kusima abantu banyakizi mumberiro munonga akubankija nyakizi kuno hari icaka ezenjo ziriyazo nazikazitaro ukakata ari yenjo yona ukaki kurebanye tubira abantu hati kandi ari umuyinaha cyacu manyisa ngo nimbakunda kandi cyaba kiri kirundi munonga kugira ngo mazima family yanje ebarebe kandi mbatera umungaro ninzagara kasa igiye kusima abazire banje mukadewe bare kunzara kandi nkarre mirundi ebiri wakamba ikaba yakwerekeye ngo ninza kugamba mukama simu ninza kongera kusima abikibina cyanje cha joint mazima muyetera umungaro abo kubahinda ahiturabire nahari munonga kandi mukamberaho no mukurwara kwanje mukamberaho mbene tine kinko bagamba mazima abantu abo mbatera umungaro samu nababa abikibina barimba manya nimangu baryo kwarimba kore mirumo kugira ngo n'abanyakizi aba bantu bakora imirimo imwe babyona n'abanyakiza babikora
mwiterero mungaro. Ikindi niza kusimaho n'abantu bagenda kuorganizinga kaca bikora nabo Alfred umwami Vincent are ninga yataye abantu abo nikora nabo kandi kikabafunire mu buzubu nabwo indebe ikintu tukitambuza je munonga kandi muzeyi we bari kutwesiga. Ikindi niza kusima zaidi y'abakazabo konkana abanyenda ngo bagire icyo bagambaho mbanze na mucara mukuru abantu mwe n'abaryaha mukamasime twasima wizoberi eriyo mwana wito wabatisuga kurauta basa kuri koti y'abahurire deni kamaze sima mwana wanje namukiba kwasa kunyeta gorogwani kwasa kunyeta kuba mukoro umwana wanyu ngaraka sima muzayi namukade mubare kutuzana n'umushija w'imanzi baramukazi banje barambanje bakibani mwenda yuri muhubero bagomaye mwebare kuja kushaka family yitu menu nanje nyine family abana mwabareba barga Owen where are you isha Owen na Sheri na Brando nabo babasa kwika mukoro abantu bakirya amashomero mbenite umwami wanje nsakwe kwata nyona abana akwati atiyo tora tweri nsakwe kwata Owen nsakwe kwata turonda yakagazi kembusi muzeyi wanoza kubeta tugambe baziretere kimwe muzabo omwana mukuru utwine nogu nogu nsakuronda sente nte kumeturazi akameza abyenyi bitu mukama nabakunda sime mukama ahabo kubani murungi kandi babaze neze biro byona bazimani nkuranshe mberi rekushanga umwahisigaye imirimo yanyu okutubezero mu kwezi kumwe nk'ijambo wasa kuba nitwe nishaba mweterero mu ngaro omuringo gw'omutano nisima muzeyi abazire bita batuzire side ibiri ntinde kajejena mwebare mnonga muzeyi entasimbe buro wajiha mukade entasimbe buro wajiha kwa mutari yitwa bambi ku batari aha mwebare mukade mwebare mnonga mwebare bambe mbatero mu ngaro umuringo gw'omuta kasime ruhanga naye bare mnonga ku bareta ito mukada katwegesa kusimatira amaju kandi tokubasa kwebaza abazira batira munsi okebwa ruhango wabahangire mwete mbatero mu ngaro umuringo gw'omutano nisimo mwami wanje bare mnonga kunkunda okatebeka nsizoberi tukabatiza omwana mukama hebwe kitini santuye ninshabirira kushanga omwana witu yarugwa mu kibi ky'obuzaranwa mutero omungaro mwojo wanje omuringo gundi nyo nisima nisima abantu bona bari mu kiyungu omwami kajungu warahi oya watera hansi wabare kurisa abantu munyana wit Edison Sarongo brother mwebare kurisa abantu bitu mukama abahumugisha ogunda mulingo gw'omutano nisima barwana bitu barahi omukyala niwariho yemerera nkwebaze Anita mwemerere abantu barwana banje barungi mwebare bambi mwebare mukama abahumugisha nobakwa barwana nje abagenzire nimbasima mutine bugarukiro ogunda murundi mwenywesi
batumwe tasimbe boro wajiha mwebare mnonga mukama bahumugisha eimwaruga mugaruke yoje nimbashabire misha ya ruhanga mwebare mnonga abazire banje ogu mami wanje konkariza kweyanjira bwanyuma ogu numuramu wanje ogwe ni sister wanje na nogwe ni mukuru wanje nogwe anko wanje brother wanje ba brother wabiri mwebare mnonga kumberaho mukama aho mugisha mwebare kusiso bwire bwanyu mukiza mukamberaho mwebare entasimba evuro wajha mwebare mnonga kangarure omwami wanje akazinda Entasimi bro akorachi wajha madamu we bari munonga okugamba atyo ije kane kwera muhure bwangu kwa kutwara kandi munsasira bekibina nyowe ninjamwa mwahurire kintu kacu binatunguruka mbaza ndikayo ngenda mukama nkwasireho nawashinwa kandi ombyafayo no kugira ngo Megaton yagenda njire mu studio nakora ibare konka ibare rishuhire so akapira agenda akabahereze muzaka hurira radio na TV Santana yagenda kabagambe abantu konka mazina ni nkozise manager Fredo kugira ngo abashongozi mbanyita manager Fredo zone yonkozise abarahurire manager Fredo yije ubiri ngo kwishongora yakora ki yakatera konka no gospel ntikwenda kwibira buzamu niza kuba na kushobya so na nebyo mukama asimwe ninyenda kusima ebikiyungu umukiyungu eki abantu abakora umurimo gw'amani munonga nanyira mugisha abantu babarebe apo bataka barebera mwamutaka kunganye diye musaga yisha sarongo ninyenda kubereka abantu because turiyahe ibintu bitwakora saha byona abantu abo nibo batukoresha amani munonga sarongo mwije mazima abantu babarebe kandi barebe icumwa bakora mu kirebo nkinje yiricika ekindi igisayi kitanajanjura munonga yabakikuru banje aba habo kuba tinka tereza imikoro nyenda gitereza kandi nabona imanya ngo hatubahika baza kunteka tekaho nija nimanya ngo nkiza kuterera twe mukade wanje nkiza kuterera episode mwijha abantu aba abantu abo kureba ikintu bakikozere just mu kwezo kumwe diye muswaga nuwarundi n'abantu aba bakabatekanisiza abo kuba diye muswaga nuwogu nabo nibo beshongozi nibatereza abantu abo no kumkubareba maze abantu abo mbatera mu ngaro mwenda mwegarikire Andeja na Innocent abantu aba barebeho bantumwe abana baganda banje ubwo n'umurumuna wanje arundi jo tarho ubwo n'umuganda wanje ni kizro family yaba muganda wanje abo kuba bukintu cyona ntusharinga umukazi weye ayimerere bamurebe so nyenda mbansimire nabo abo kuba ni kwatanisa nabo bukintu cyona umukintu cyona kinza gukora cyona mbanza nakora ki naba consultinga ibintu byanje bitambura je munongo mbatera mu ngaro andebyo mazima mukama
atwebembere izoba rihenderejeri akazuba Sharon mwije come mwina mwije abantu aba bakankunda njo kurebera bona bariya nabona inkwatanisa nabo umuntu ushinzwe cyona naza gukora umukuru baza gukora umukuru buri kintu cyona tukikora hamwe mwe bari munonga kuko ari cyenda ngo buri umagambe bakantu amazina Sharon Dina Masiko shisha wanje ne ayemerera yemerero bakoreho nuwagwe kama witasimwe abajenyi bastahira pate yitu twabashemerwa munonga tondisha banito mutugita bunywano bumwine ndio tubase kwa banywano banyu bebari munonga kama simu amazina banyita Kastanisi bari kwisha kama wita simu amazina nuwayitiriza nabagira umukobwa Garikire yewe bingira ibyanje nibyere mwabihurura ibyanje nibimanya mukama abo kuba nuwakumanya hari na ndwara na nebyo mazima nimbendeza kubaje bari munonga amazina ntofa mwibukona niyo nkorera muri yo abanye n'abahagize nimbareba ati niyo n'umwana w'ikije mu Fredo n'abanana muzeyi bona tutishinga rije munonga konka ubwo mukoro mutandikira na Fredo twakutambuza konka kunahika uko mwayo bururu twagira umukoro gundo kutwazamo kama njya kumrimbiza numureba ko karagira mutinkora kushika Fredo nyenda kusima abo kubatiza abana kana no gukora umukoro mu runyuko tuyinunga bara konkambe takashyiruho konkana kawukana nashimiro bafutera umungaro barushaka bayatakaze ngo ufutera umungaro gogajyo najya ngo ufutera umungaro yayase muzeyi wari munonga kuzara umwana w'uburyo na madamu wa nomano mwana wanje mwari kuzara umwana w'uburyo kandi twatanze je munonga mutwaro wanje yagire bayagisima twashara kugira ngo tubabanywa none ni mukire myaka ongaza kusindikana mbarambura gwenu mendaka kuterira twa konka tupuraningire hamwe so ninja ntakarjana nja kutwira nkagiro mucisha murungi nyori wa movement chikumi movement hoye konka nija najiro mucisha murungi najwa no wa nupu tuyine ka bank when bank it's a financial institution erukora sente when turba muntu koraho so atecho ejo tikumanisa ngo wari wa movement yango wa nupu aho kwa nukoraho koye mwana mukora mwe n'umutambura hamwe nabwo ejo ito aturi nabagandra najya tyo wa movement nchaka njya kwakira Museveni kunko nabona amweta naza kwijaho we no wa nupu so nanyishaba ngo ntakarjiraha aho gwirete namwe mwaka na program zanyu konka baramusohoka cye kandi ndagire abahereze iki ya leta Fredo afchine ntakaja ngo bantu tubine sente azazi iki ya leta no wachereze bene mbuzi benete konka nyo Fredo nduga higuru era kike njya kwemtwari 10 konko mwana wabatizwa tumurondera mbuzi yebare so DJ tereche shongoro cha Bobby Wine I say, if you stand for the truth, you better be ready for stand alone.
bibiri byo kutereza cyo kubanza timazima ngo mukorwa wa Museveni ngo niza kugusa nko kuyaga icyo nira kukiyaho and tofa don't repeat it again. It is an embarrassment and nibasa no kusiga ni mambo aho iro bagani babeje bakwata ku harifiti kandi abo tugaruka kisemete ku gani ngira kure tumuyanje baza kutana n'ibigere because of that mistake abo tibachikoreje onge chikwikizana nawe harimo ikigambo cyo rushunga kibakweta unity in diversity ukukire byatukita nuba ko hariho ebikutanisi because nada kubabuza enganda zanyu tizikushana twoko nababuza idini zanyu hanuya tizikushana shi kuko cyatureta cyona tena n'ikintu kimwe cyo kubatiza abana bitu twoko therefore ninyenda mutumanyane n'ubu turakuba twine bigomba bitarukushana mwene cyo nabaza nakishazamo kandi konka nyineka mwana wanje no mucyaro wawe abazire bawe abindi kumanya cye mnoga kandi abindi kumanya tibe kikombe cyanje konka ari bamfunda yes yego nabandi ababari aha abindi kumanya nyencereriwe bwenu mbigire kubaninduga nyakayojo stramba kumba naye ko muruti umutanteresum ati honore bwaikaye tenaye ko muruti atubarire hari urufu rw'amani atutofire no atina kujanga urufu rw'amani no maba kwanga kunera karuru nakuragira mbwe hatna ininyuruka nashanga speeches jomo kashanga jomo nagamba speech ya muheru kunde twaho ngo bwana upyisha ngo wagamba ukaki no fire ti kugira ki ko kanyo na urango ufuno wachi hati kumya kwanya ngo ufuno w'amani nyingo atumuzindaro ngambe byanje shibakaru ngira ati mucyaro umukama mwecumuru cyo ko kakandi mushije wa mwero nyoye na kwagambara ngo hati nijaho ngo abo kuja mubangira ngo buje nyubuno bw'amani ni history eriho enshibekwa ni bitumkumu kugira ngo ni jakonga ngo abuja mutwesimbere namwe tingwa kushabana karuhu bako tucyande mwaje nakaba karuhu ni manyangu kutani so buje nyineki ubuje nyino rufuni bitandisake speeches aha ni zitegereza so mbwe ni mangu ba abantu bateka ngo mushaya kwa tumuzindaro njya kutusisha president no namwe nyine kutera umuranga ndi kwijana je chiko ibiri nabahagize bantu nabagera ngo president wihanga naza kwijoma itwe tutakabankabo behaving umushija cyagamba n'abantu beke agende hatakaho interekanisa yo kushishe teka yo kwija kwa president muri mbara because ekindi bwamba buruturaho nibaza kwijja bugende ibyo tugumeho eshongese tukugamba kuzirabe zitahikire zigeze bishubu abantu batumanya ngo nebishubu tubaga twakaru kuba rero ngo bitugamba n'amazina ne batwati akabu konga tisheme kwanga kanga muzee wawe ngango mushishogo harubanya ngo aruna bameja nkabanga ngo akuje ngo nebigombe bitari byanjye all my business partners are NRM. So it's time to corrupt business to politics. Urugudo kwa rurubi, no wa movement na rureba ngo rurubi, no wa NRM, no wa FDC na lango rurubi. Na echibi no kubiya, naja ntinka hani twetaka akagudo kwa mukase akatindo. No wa kuburi wa movement okora mu kikirecho. Naja nto omwirwaro kushanga baboro nibazo mu cweke cyabo. Yera bagiga nibazo mu kanyina zirya. Ntejo kigwire. Hora tokora mu mbapikire. Nobona ko ryo wa nupo. Nagira ikigwerere kimwe ukushanga abana babiki nibaruko mu ishomero habo kubara padisi kandi nyowe ubu nabe ntakajundwe ngabani ishamba niyo nipenda rero cyangwa ubu nabe ntakajundwe kandi ishamba nako najundwe nabiruba ubu nabe ishamba na ntakajundwe nkabashaka kondo muzora zigezabusha umaroje nango no kwene roje kanza yishageza busha
kana koji ko ga gabi hadi ka hadi ko ndo mune sabusha ko ga parties neza ka parties zero shikachi sha kana abaningambira oba mworo umukino w'umworo oba nekirema okwezi kw'abantu kuza kwija tukuza kubuza ngwiwe shonoha haresho ngiswa tugambaho ubuyikirizo bo yango kana munishonga zirimo makuru kandi neki umugasho kwita yoti ni opposition nyundo kwabara government ikagira ndeki nitibire muchukore nimbajo biza mwayize so mureke tukundane ubururu butakatansa nyona ari umuntu nagira tukora kesharingo tuse supermarket tugire nyobwo ni mandaro nawe ningambesho ngazanje abazikunda abanazanje bagire ki rero ngumize muri ngora business nyine business ni ishubura ni factory ne kora kabozi kumbuca nyine factory ne kora boxes kombeka nyine n'ibindi bindi kora ibindi kwaza kumbiza ongana nko muntu wakorera umucucu muri kubona ni nyene nteho itafari hakurakurana kwensi yitu niyo teka yanje mwenu basebona banyabo cyaturitaha necho mucyano no mushusho hati tofa yandaji tofa ibyabe hato abantu bamwe wandagira baje hati yachora hereze cherizi because ubwandi wakwata munabura waga bakimtari kumi waga makiki ya waga mbe kustiku wechiri chwaga tiwe waga konga muchimanye ngo tofa ya hapione ngine tiye kumanya murundi muchitabo tingwe mushombeje ebitofa ya nanye mbine abo yana tinga tikina nanye cherizi kongo mateka direct commission tikakutwikiriza ukwato muzindaro ngo ukaje biti na heki konga mumanya ngo bitofa ya nanye nabya kandi imihanda kurira mwanya tereza ningena kubagambira ngo kana kenjoka nayo nebe nyenjoka hari umushari isinjiro ko kumwesimba apanga rondo bujurizi akwihamu kwenu wana taja tuna hechi tiri kugira ngo nimbata kumwe cyo gukora ni ikimanya ni magambire kinyine konga ko kutinirire bikugendo mishu ebitofa ya hana ngira ki ni bibaza tofa ya tofa tire cyo kwita kwa hero muri tofa wechito tuja mu bitofa ya hangu nibyo byaje no nyona ya tofa ya hamuteze mukabiti ni je shoke ni shodi tuja ngo ni gendero muri tofa na no digu gendero muri tofa omo tofa kabe na gendero bayo ko nyina watagamba uno muntu wa movement no kandi kata kutima ngo mukazi we akana agire kibira cyito so kuna agire yo naje ntikabagambe president kayatera simu president witubwira tukagira munana kuzicira kabagamba katutuka ebikiko ngamushavuye tuti akabanza yazo munje yatikanje urukika teka kunteganisa atinaje kugira ki atkata kumanya so konkakija kandi kumagambira nawe nyenda kumusima nuko aratabo president wanjye kwikirizana ngo speech eyorufu ebeyorufu abazikira umugenzi kire yaho muri umusingi president wanjye taragambira ya politics gambo kumanya kire ya okuba atandikira hamwe no kubahindira hamwe kandi kushaba ngo kwako bariho insho bito akozire I want to apologize ngo otsasire tukatakigenderire umushijo uri akabaye ni history mpango no mucyara wawe ina bentara kumanya nyowe so nyoru yanderira tukabanje mukereje kwa yafundi yafu atobo umuntu wange nyo so yije ya muzika so ninda kubagambira ngo butakwatahura nyowenye simbira umutawo nomu abakuza kumpereza konganyo njo wanupu kandi kibira cyane ni nu president wanje ni cyagura gisenda namwe ni mashaba muri tinisa muri tinisa meja na urangwa rume kuko mejo ya hataine shonga twakwa to kwani so kuvuga CDF nalo kubachenu muri cyagura gisenda akaruri abukwa nabasa kama